Nina kata di bata. Ulangan 16 ayat siwah seku 12. Beligai pitu minggu ibas kam menakan rani gandumdu. Kenca bage maka bahanlah kerja rani guna pehaga Tuhan di batadu. Alu baba persembahan ukur meriah man bana. Buena rikutkan pasu-pasu si berikan naman bandu. Meriah ukurlah ia adapan Tuhan radu ras anak-anak du. Suruh-suruhan du ras kalak lewi, kalak pertandang anak melumang ras diberu balu-balu si tading i kotandu. Lakokan ibas ingat sembah.
Mejuah-juah turang rasenina ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu enda ikelari minggu kerja rani. Si persengeti kita karena pasu-pasu di bata. Si tetap ngarak-ngarak pendahinta. Mulai benananari saku pendungina. Si gejap maka si partuhu pemeri di bata manpata. Geluh ta pendahinta ras gegeh guna dahikan dahin